Sanibona. Umakhosi Umhlongo lona eMgababa e-area 7 noma ugogo ngoba sengugogo inabantwana asemanabantwana edlozini noma ethongweni. Kulezo ntaba kudala makhosi Makhosi Umhlongo lo eselaphe isikhathi eside. Mangithi ngiyabheka siphela iminyaka ewu-31 lapha abantu. Ngiqala ukulapha ngineminyaka ewu-22 uqala wami ukulapha abantu. Njenge ngibona nje amadlozi namathwasa uNkulunkulu ngibusisile ngabo. Ngithe ngibheke lokho ziningi-ke noko izinto engidlule kuzona igidi ethongweni kwaphela ngeke uvele kube ufree konke kodwa uqala kwami ukulapha ngiqale ngino-21 ukuthwasisa ngilapha abantu ngenza konke. Ngithe kusuka lapho ngangihamba ngiyokhuphula amakhosi. Ngikhuphula amakhosi ngabuya umsebenzi waqala lokho awukaze ume ndawo umsebenzi wedlozi kumina kodwa kubaluleke kakhulu umuntu unabantu abadala noma uyisangoma ukuzihlonipha ulihloniphe futhi idlozi lakho nabantwana sengibakhiphile ngibayala ngaloko ukuthi abahloniphe amadlozi abo bazihloniphe futhi nabo. Oqala nje ngiye ngimyala umuntu ngokuba yinono mezophatha imithi yabantu kuba ngeke udle umuthi mangabe ufika umuntu ungcolile kungcolena laphishwa khona imithi uzusaba ukuthi engathi ngeke ngize ngisinde la. uNkulunkulu wangibusisa kakhulu ngiphethe amathwasa nginanamabandla namabranch uNkulunkulu ngibusisile lapho ngiphethe nje konke ngisangoma phaqha kodwa lesi esikholwayo Alwa khuluma manga angela tsena manga angela 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 khuluma manga ngiqala ukuthwasisa bafike lo mama wemdala ngohlobo lisimanga ngisaba methi makumina ngishaya uvalo kodwa Nkosi yami lo muntu omdala kangakothi makumina ngizotranya nti ingane yami ngokujwayela ngokufundiswa kwethongweni hayi bahamba ngaze ngayijwayela lento aphinde wangena futhi umama omdala bathi hayi kusho ukuthi mina ngipho abantu abadala engizosaba kubona ubabiza ngezingane zami kodwa ngoba nganginedlozi ngangenwe idlozi hayi kwalungu kuzobe namhlanje angikwazi ukuze ngibali izangoma esengizikhiphile emnambithi nezangoma egoli nezangoma engqeleni emampondweni nezangoma emtubatuba nezangoma namathwasa nje ngibona nje ephithiza la kumsebenzi wedlozi akuyona into engiyiplanela mina ukuthi konje ufuna ngithwasise kwasekaba khona abantu manje othuka umuntu sizothwala uyathwasisa ongazange azathwasa mina ngayathwasa ke kakhulu ngiqala ukuthwasa nje ngangimncane kakhulu ngakhulela khona edlozini ngimncane bedela abantu ukuthi lo muntu osebenza abantu ngangube noma kwathi mase kuthiwe ekhaya abangikhiphe badide ukuthi bazongikhipha ngifike ngisebenze bani ngempela wadabuka omunye umfowethu wathi cha mina ngizokumela lo ngoba ngiyawazi umsebenzi wabantu abadala wangikhipha edlozini ngaphuma ngangasebenzi iminyaka emibili ngingasebenzi ngokundlela engangiyimncane ngakho kodwa kuthonya kunesithathu ngaqala ngabona ngena umuntu ngabona ngena abantu ngasebenza ngiyalapha nje ngenza konke
nginamakhosi lawo elithi nabalozi-ke thina sithi abantu abadala amakhosi aphezulu ngisebenza ngabo-ke mina amathwasa abhula phansi kuzothi izangoma-ke nazo ziyasebenza sengikhiphe kakhulu nazo seyiney'ngane zazo ney'ngane zazo ngingako-ke sengize ngaba ugogo angiqalanga namhlanje. Umakhosi Balikhulu ngisuka la eMgababa area 35. Ukufika kwami la ngangigula kakhulu senginciphile ngimncane. Ngilo ngiqeqa ibhedlela ngitshethi ngiguliswa nje umkhuhlane kanti ngiguliswa idlozi. Ukufika kwami la ngaba nesibonakaliso ngabona ugogo engilapha. Ngase ngiyafika la ekhaya wangisiza kakhulu ugogo namhlanje sengikhuluphele angisaguli sengiyakwazi nokusebenza abantu ngilapha abantu ngiyabhula ngisiza abantu ugogo usiza kakhulu nami ungisizile njengoba ngingaka nje ngisiza ugogo. Singakanani nobekeze ngoba isitha zami singakanani nobekeze yobekeze Hey uPholo, hey yabona ukhuluma ngoPholoba. Ukhuluma ngenye into la endlini ngine fridge engiliphuma kwamba ulithenga esitolo ngilikhoma futhi ngifunani. Kathi mina ibongani yami kuba usazokhokha ngathi cha angifuni ukuzwa lokho. Inde uPholoba wase Clermont lo Pholo. Maybe uzothi uPholoba isibongo sikama wakhe. Wafika naye la ebusuku ngako 12 emgonile ingane ithule ngenya ingaphefumuli. Eyina ngicela ngasaba ngathi ayibona ngizofelwa ngazi ngiyaqala kufa umuntu 30 years ngilapha abantu akazi ngifele. Thatha ingane ngithema ngithi ingane ngiyayibheka iphepha amehla mhlopha amehla athe ngathi kade yagcina ukudla. Bangena emakhosini ngashisa impela. Bathiwa le ngane ayinalutho kushawa umzali wayo. Ukuthi umzali wayo akazange azalivume idlozi. Lelo balifuna abantu abadala. Kusho ukuthi ngane ufuna izinkamba idlindini. Hayi ngempela ngamtshela umzali wakho ukuthi nayi inkinga la ibambe khona le. Ngisho into ethulile ngangube nayo abangananti ithemba. Athi ngisho kanje emakhosi le ngane encane kangaka athi nakusho njalo ayikho into engayenza. Ngathi phuthuma sangoma kakhona emakhosi la ushanda. Ngathi phuthuma amakhosi Shandu awuhamba uthatha igobongo ke siphehlele ngasibondeka izivili. Wahamba phuthuma uthatha igobongo thema ngishisa impepho. Waliphehla kabili wathatha lakhuphuka ukhamba. Thema likhuphuka ngathi mgeze ngalo khonelele kanje ethulile. Wathi emgeza ngalo yaqala ingane yaphefumula. Mayiphefumula ingane ngathi hayi mhlambe ngabe indlela mhlambe siyahamba. Hayi ingane yavele vuka ingane yahlala ngesimba. Wakhala uma wathi mhlambe sivuka kokugcina. Ngaqhubeka igezi wayigeza wayiqeda ngayithatha ngathi lalani ningahamba ayihambe le moto engilethile balala bathe makuse ekseni ngithi kaku7 ngabiza uthwasa umbhele ngathwasa umbhele awupheka iparish kuthiwa yidli awupheka iparish ngifuna ubone ngeke izidlile awu ingane elidla shalandula iparish tekseni njalo ngathi ma wakho wenze njalo uphinda naye emuva kwathi hayi velani niyenze njengoba ngisazi le ngane siyingene kathathu esibhedlela ifika ithula ngifonela ithulile ngiphinde ngiyilanda iseScottsburg bahluleka ila eWentworth bahluleka ngathi angisazi bathi ngizobheka asengiyale lo muntu ukuthi ibo kuyeza ngomeni kaMhlongo eMgababa 7 lapho ngeke ngavuki le ngane ngeke ngasindi kwakuthiwa yayidliliza isikhathi esikhulu okunyeke lo masivele ithula kanti yaqala ngokudliliza awu ingane yenzelwe ingane amandiki ithe yenzelwe ingane amandiki yenzelwe ingane amandiki avele kakhulu unina vele ashayeka phansi uthe meshayeka phansi ngathi kufika umkhulu ozala umkhulu wayo wabuza ukuthi le ngane yenziwani lapha la ikhona uthi ngamchazela ukuthi ayidla indiki ingane wathi indiki lana iyisangoma lengane ufuna mayithwasa wafika ngitshela ngangakholelwa ukutshena nomuntu uzongitshela ufuna kwenzeke ngathi mina kulungile ukuze ngibone lento iphuma ikhona ake sibele emakhosini ngathi mafika emakhosini ngakhuleka kabili kathathu ngathi ngiyakhuleka amakhosi amakhulu nanga umntwana senze njani ngayo bathi wasasho sathi isangoma lezo waqala umntwana wangena estepini sokuqala wangabi nalutho selekafika nje iyawayenza lonto efika aphinda ngwayenza wangena estepini sokuqala kuba bovu wangena emcakweni
sengele itheni siyagoduka lesisotho sizoqalwa nje sesiyamgoduka simphindise ekhaya eqedile manje aphindange wawa aphindange wadlikiza sagcina ngoma wakhe esitheni sakhe edlikiza wavuka unomphela futhi ngendlela ahlakaniphe ngayo ngiyabona ngidlo uma ngishona sebusuku uthi mezamula ngivuka impetha lo muntu omncane kangaka wenzani azamule ngoba niba kufika umuntu isigulu uyakwazi usithatha athi makhosi ngingakusiza athi umuntu hayibo kwenzakalani athi ngicela ungilandele siyengala wathwasa kanjalo kumntwana ngaleso sigulu esidala kodwa kwakushawunina wakhe ukuthi uyena wayeka nomsebenzi manje njengoba engaka yena usengakwazi nje mhlawumbe ukusiza umuntu noma kusafanele alinde mhlawumbe athi ukhula cha ngeke akwazi ukusiza umuntu masafuna alinde kwamaselindile kwaba neminyaka u15 yilazo besephindwe uyabuya sezodla ukuhamba lokuthi enze njani manje akwazi ukusiza abantu mase neminyaka u15